مها روشیه حفدر و یگو از نخلت بم و سرکاتیا کارین دیانت گوتیه سر سدی حشتی و سیکس هجماره که پر زیده براستی جه او کسین کو روژی دگرن لبله روژی دبن کلیمایان ده چه گلکی هیسانه اری 17 ساعتونی و براستی جی مرو تی دبه جانا تماشوان امد پرسن دبیجین یا محمد تو ناوسته والله زمان مزواد به لبله عوجه ام ساعت و چارک که به هفدور در باست بکن لبله تماشوان نشا ما حیات درکیه او کسین کو الموشه پالتی او کسین کو الانشاءات د شغلن او کسین کو بازارچتی دکن او کسین کو کارکرین دم سالین دناو عرداد د شغلن یا روجا دناو روجه د ساعت خوین خبات د گوهرینن وک خباتکارین انشاءات این موشه لمپین خو دگرن سری خو وک کارکرین کانزاین کومره د شغلن یان جی تماشوان نشا دبن و تاویده دشوت گرماهیای سال جی سال اندن زیده تره. جبر کو ما رمضان راستی روژن هری گرمین هاوین هات ولاتین کو روژی دگرن دما بر روژه دخبتن پر زحمت دکشینن. ولاتین موشیجی جبر گرماهی هوای ایواری دخبتن. نوا روژه جی پر گرمه او جی گرماوی جی 34-35 درجه sıcaklık havi heye. Palên mûşê ji ber ku germaya nav rojê dikîje 35 çil bileyî di nav rojê de naxebitin. Lê piştî fitarê heta paşîvê û piştî paşîvê jî heta sibê dixebitin. ما رمضاني ایواری وقت هم فتار دکن رادون başlamışı işte hayane sahuri carayış haya şavak saat 8'ta Dema palê dixebitin ji ber ku şevî tariye lambeyên karkerên kanan di serê xwe vedikin û xebatên xwe li ber ronahiya lambê didomînin. Welatên ku ji dûr di nav zêviyan de ronahiyê dibînin dikevin nav meraqê û dema nêvî zêviyan dibin fêm dikin ku pale bi şevan dixebitin.